Ka Rympei PIP kala yok khur yakanam lahduh jong Kalimpong Yalek Kai first open to all 40 above veteran cup football tournament belapen ya de Umar Langki and friends. Kani kanam lahduh kala wan hadian baka Rympei PIP kala peliem ya ka Friend United da iwe lanot haka jing yakun final ka balong Hamadan Mini Stadium Wahiajer haka sengi sejan. Ya ka shigol jong ka Rympei PIP la thep de Umar Langki shooting haka minute ka balai pun riau. Ka Rympei PIP ka balong ka lahduh kala yok khur ya ka song pisa ka balai pau hajar tingka. Kat ba ka Friend United ka yok khur ya ka ar pau hajar ringkat ka trofi. Ya ka ni Kalimpong Yalek Kai lawan ban penha perdaya ka da Wahiajer snong barim ka Wahiajer ukmen lang Syllad. Haka jing yalang lingkot ke bala penyat da uni pawa. Haka jing dan lang ki katu kat ni kiriu rang ba kasnong bat kinong kersan jong ikin huan. Yoi wang tok kat ni ketan jong i doni. Hari dan borogi naga wana kasi bekam jole na boy yang go di cipta. Ngali ngawi jing roi pi kam ki player jong kan tu di tim ngau tho iwa. Jadi ki cipta yang pi akan gini tournament men dia wang warrior atau open bahaya future yang pi kalau tak you are 40 about bangai scam atau wa kejingat yang pi atau health is well ni ba kejing ko jingkia man go ke spa ni ba ite hau penut pi ke por yang pi ke kam sport ngai scam wa ke met ke pat yang pi uman go ke wa pura ha go wa man yang ibru ke wa chak kerni gi rompong yang ke provide yo gopon ne perdi di control malam di gasap yele ke sedang guman popular guwan di beta guwan gi em gi gasap ke ki reman chak kerni gi rong pong yang di berkai yo man gi gubru man fit regisen do i gi ko jing kia man gi gubru paka slide gi berkai ali na kit bok kirweng gi miar gi tim ya Rympei bekam jo lagi ga Friends United kuda po di final e ga jing gasap yele ke gi pi Wanang pentepit pika hipor godawan, macam tambo kejing kitbak kirveng yang miu jok boro adli team. One will be the winner and one will be the loser. Begitu kenang job mhaus ngau pi, dua tahu pi man pi, dua dah biang lut. Hero yang ki failure is a pillar to success. Success is counted by those who never success. Ba bon sen gitu ki bro, kurang tipu kekor yang kita kejing job lenai. Dia kata kejing man nengkong, tor kita bro kumjuk man nengkong. Và là để ima barapor man bay ginong job njuk kengkor ya njuk ngau thoi kejing kengkor. Ya kita kejing job yang ini. Anre là để njuk man ginong job. Anre jisen kesni man ginong job. Kata tok man go kurap kor dotang.
Besok hari kita bilang